kwadwendwe omo ho na omo hu sa ade ba ko mienu bi wo ho a ewo so omo yi frim ebi won so ewo so omo de bi ka ho watie bia kama obia kire na adwea kama na nioma ba ko mienu bi na mpese me yi firi ho na afei yeto aso edikan the way a conference ni si koye no mu ya ade o mu hihye ni yi e ko so pepepe enti JFK ne other team ni nyina no o mu manage ne kama presidential aspirants no so bia so be kire ne bobre yiraba umi abaye Kene Japan Dr. Yawaduchum Dr. Brian Champon empanyfo no bia be kire ye eyefe and they are normal obi e ba or the supports and a beba. So that one is very normal. Do you see any biano? Enti na a hardwing pa. So obviously obi beka say na what is happening? What is happening? And then na ekoso a day nisi DNA was here. At the end of the day, something happened. Na the isi and say Omo munya kwenya kasaye no. Na omu twamfo nyini bi. Papa samfo ni no. Me basisi na mababe bobi a kiro. Nhyira 104.5 Nhyira FM 104.5 and we are done. Obi adim ne di okrom papa hwe danim ogina hoi na yesi okay mama wonim die nyina na ensai hwe o se chairman sabonsu na yesi former leader die hwe mfia duonu nwotwe hwe obi se Canada Japan or flag bearer ye na atenka sanka on pe flag bearer na wa wie sei efie aduonu nan kan so de fie aduonu nan MP asene obi adim ne di okrom asei na ye kire MPP bibi ya se kare Japan oni parliament bi onti mane mabio wo hu ne amekire no nti anu na omo mpedifo no de agwere ho anse no former ayina na omo so da kuro na no na omo abodi o metimi aye bia no wo ne wo bia sa ni pami ento omo ntwene ya fo omo mbrem anu ntimi leader ekasai Matisse Yira State Council ekasai na infonyina no mu twane ne se be 6-7 months Ghana for afi NPP anase Ghana for kra nu mu so mutoma NDC eye Yira John Dramani Mahama na utie Yira Fenyoma Kinsa oye minority leader ne kasa ye nimu nyina kwa akoyete se ase Ghana fo mutuma Yira John Mahama no o manu mu ho na o ma fe NPP fo into utie mu a the same stories na ya o muka no Russia and Ukraine and ahwan ni nti na ma ankoye amayen eno muguso ano muoka ena metwi break kakra MPP namu wa akwenya muntie afena meba so Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5 MPP for muntie ha namu wa akwenya na anu yi Saturday na mutimi katre Ghana fo munyina ankampanyifo yi mubu nkotodwe munyina o mpanyifo ni nyina mubu nkotodwe pejam monsa ewo wiem na musu na musre Ghana fo bonifache MPP fo mo anye sa ade no akwenye na moye no ye mo calling for unity. But one of the things I mean enie se obi buafu a ye ma ne bre kakra
Emma ni suma ne bufo ne kofoma ansa na wa force say mo de mo mra ne enka ho asem. But unfortunately, still na kwa mo call ye na obi e ka ho asem no, not bad, but still ebufuo ehye nkrofo mu, including impanyufo ne NPP fo mo call ho no. Omo won se bebre ka. Munya akwanya nso a mo begye atum se abato na mo lusu ye no, ene me ka ba mu kakran mo atiase. Ebia ye ka ne sa mo nhye da ntiase. Abato na mo lusu ye no. Adena asestel na mo ka na makwa akwasi se Ghana fo atuti amo no, omunim de ntia, omututi amo. Ase ma anya hwe na de ane ha dwen ne kra se mo ka na masaka no mayi na nado danko akufu ado afiri mu. How many times ne yen kan kire mo se abato no eye mo dwen ne mahantan ene na na akufu ado enti kra na mo lusu mo ade nti na mo nyina mo ntimi nyintomu enkasa hwe so far as say mo nye mo adwen se mo betimi aka plainly say na nado danko akufuado eka ho kese panti na mu lusu ye no Ghana for ebeye den pa so mu de beche mo Nhyira fan me say kabiem me say so far as say abontene munyintu mu say na nado danko akufuado lusu amu lusu ye ne kese pa fi ono no mo ho ahimo de mo ye no mo mankofo ebufo sa behye nkrofo mu se nkoya Ghana fo ye beka che Jo Mahama ye here NPP for now to talk about Jo Mahama because I am in social media ne metietie na NPP fo ani a break kema eya na mpese me busa se na mo no ada mu nsuro nyame ana Magana for na eto aba yenya ya tuti a Jo Mahama eni Ghana for no misa atoma Jo Mahama no yen ne beka ho asem ai MPP for munye Ghana for debi munye Ghana for MPP for a yehu mu anda na Akufo Addo no na munye Ghana for na muti baby na yewra na nado danko Akufo Addo se wo kana asem a na ose eyi professional Jeremias ye kasa na nado danko Akufo Addo wana no mu kasa nyoma nkoye ahantan ni doso enipa ho kiro mu de mo ye ne nye no na Akufo Addo nya no asa ka che se ye professional Jeremias se ye kasa ye kasa dodo ye kasa ye mpe oman ni ye wana mo gusu e ka no ye nim begu ase mako na nado danko Akufo Addo Nhyira fan enti to de bia ya na mebufu metia na me ho yira me se meti se MPP ni ani abre na o kekem na Jo Mahama me se maye ya yenka enu ti ne ye sha se me ka se wa wo mia wano na nado danko Akufo Addo se ye te wo nka se wo ka bia ye beba wo so me de enti ametimi ka Jo Mahama asem na say NDC fo ni bi kra dwase me ka Jo Mahama omu di ho ahwan ne me mfa ho afiri say na no me ka ye enti ene metimi aka Jo Mahama asem me were right say metimi criticize Jo Mahama wo NDC ni na wo mpo emfa me ho because na no na enye no me gira mu ka say enye enti say ene enya metimi aka na we na Akufo Addo egu oman no ede na wo kan ye wana wunim enso mu di atem enso mu atake yen enso mu kache yesi aboye pa na mo kogina no manya akwanya wo se musu ebu nkotodwe pa Ghana fo achew no makogina ho na de Jo Mahama na Ghana fo anuo mu ho na de why the person MPP for ba this obia right now MPP enya kono ye to abane mesa campaign atia MPP si ye to abane mesa campaign atia MPP mesa mankrofo asa to atia MPP ye to abana
Why ne pese MPP for mu hoi esaba abam why MPP for be MPP for na omuku nkrofo adwuma no MPP for a omuma nkrofo sika ehye no MPP for mu tena se ma kenofori ada ene na akufo do di o meya broi MPP for a yanyam no mutam sika ni nyina okaka mu se buoi no MPP for a oman kasa nkrofo kra omunkrofo kra no business kra ni asa je from nsem MPP for be na oka mo ho ya mesre MPP for mamo mfa mo ho ma mesi senya yenya yetimi kan na ano no ye ne beka party enya akono mu se party na asai party no MPP mo amunim se mo party na nya akono MPP for mo amunim se mo party na nya akono ana Nhyira fan munim ana obi anka nkyere mo etimu ko gina ho a elephant ewini sembo why ne pese MPP for ba anya bia no yenya president a otie nipa eto de bia metimi aka asem kra etia yerajo Mahama Jubilee House but o mefre mom se nana de o kan ye no ye be hwa ye ho adwuma obetimi akasa etia impojo Mahama obechiawo ni bumfu ono besre no akyew de ntia wo yesa anya bia yenya appointees aban we mu appointee John Mahama appointees a se wo ka asem a obefraw no akyerekere nsem ni mu se etia ni mpokra na one wonko anya bia yenya John Mahama appointees a obia ye discipliner se wo ka asem udi to social media udi to ha omo pese omo be ye ho adwuma na no bi mika convoy ho asem se John Mahama I'm not happy with that convoy and check na Jubilee House are responding yenya John Mahama ontietia nkrofo fa ahodie so yenya president a otimi tie die nkrofo ka se challenges wo hompo na wo ya o ma wo hu die ntia wo yesa ni americanese yenya John Mahama at least ni patimi ben no na onyo mu high yenya John Mahama obeka se montina se na memra yenya president bi wo krom ha otimi toto ne nsa left and right edidi ahemfo atem ono ne nana akufo ado ne ani krom ha mahu yenya president a otimi betena wo Tech FM edidi ayifo atem MPP fo muto aba ene kwa abrefo atem mahu yenya president a oyi regional minister Efrani Simon Nesemensa na omu obia wo krom ha ototo de ototo ayampia wo kono ho na ne buafu okatekate phone ewe yeso yehu yenya president ni bi at least President John Mahama ayi regional minister oka asem che na utie President John Dramani Mahama ayi regional minister the piano he is actively working yenya John Mahama president a wayi mayor KM mayor or ye very active on na yenya President John Dramani Mahama ni appointees no obeko no bia yire no hu ye adwuma because everybody want to be visible. At least it is better than the cruelty we've suffered, the hell bonsam jem no we can't bonsam jem at that time bonsam jem na nieti me say makonta na because of na Kufuado amemwo basa nintino wenya stroke because ni investment kenoforiata ejeye ofri abrochire disika ba behim nwache yenya na Kufuado abanya sedu agongo awo ye na dwuma kama onya hwe wabie Heritage Bank enyes wadi sika enye ti se bibia o na dodan Kufuado eni kenoforiata agene bank aden a yese onse na onfata
papa wa bobra a wa bi adwuma ma Ghana for na wa bi Heritage Bank no problem bi ani ho enkofo ya na esi omuni sikai Heritage Bank na problem bi ani ho sedu agongo esane nya atwomye eni patapa ne ani bra kenofori atane na akufa dom de ba yenti no papa yi wo mu je ne bank no e ma papa yi nyame nko a ka papa yi de to ne to no Nhyira FM. Aden munya saa kwanya ya na mpese mo kire sa se Ghana fo erafi nti NPP fo munya ma adwen se mo pa achewa achepa ne so must be genuine mo hantan ne dwen no doso ehi mo hantan no ehi so obi anka cha media meka kire mo enye sei na kofo hyehyɛ NPP ema ne ya akono party na yɛwura kofo ye ma ne ya akono a ne yesusa ketekete ne yɛpɛsɛ yɛ support NPP ne ya akono enye sei na party ne hyehyɛ no nenta mo koto man kofo a wani kura je because unya leaders a omuma party ne ya akono ene dia hantan dwe ye back kekeke ne hwan na dia na chese as NPP for o masua dia che obia o ka bibia na NPP for no mu didi watem samre na Ghana for ekom di o ma ye rajo Mahama ne nani abra wo ye nioma na motete ho na credit score card na hwan na dia interoperability na dia ye ka kire wo se sa nioma no emanipa enkoto aba maw ye didi yatem ayo na antiase chese to de ominim se ye tia ye school no kra ya nkobi ominim se journalism nko an ye eyo mo se wo ye journalist kra de wo de wansua de chese wo be ka de wo nim minim na ha no chese wo be gina no aka se miyewe ansa na nipa na tiwase o chese se nsem trofo kra de ya nko school classroom kra ya Kobi yenim de ye yente economics ase yenye se ase chese waka de onim no ansa na de wo kanu ate ase okoka economics we se economics okaka we a say we sua we chese nipa no wo do certificate kire na ansa na waji wadi sa na NPP 40 wagu nkofo adwuma amuko kanso awumu mo masai o man no na yera jo Mahama aba anya bia me say enye nyoma nyina na Mahama ya mani je ho but still mema ni 7/10 anya bia no se me koto aba enne as Ghana ni a anka me push still jo Mahama because at least yenya jo Mahama or ka say ministers or the 60 penny beye why less than that Jantuah Mahama independence na Akufo-Addo ne nkrofo timi spend 150 million Ghana cedis ekoya match na ye baby na mfa so ye Jantuah Mahama for the first time etimi teso ama instead of 150 etimi de 1 million and yes independence no ye Jantuah Mahama or say na appointees petro ne na sefo no ono nso wagia free this is a president otie sa anyoma na betimi anya bi Muamunim said Jantuah Mahama ya de etem muamunim said Jantuah Mahama asase ye muamunim etina me say ye kasa eba nioma ba ku mienu a eno nkira said Jantuah Mahama onya ade o me say mema ni 7/10 na Akufo-Addo mema no 2/10 na Akufo-Addo 2/10 because of the free senior high school now they buy any education no eno ntia munyai kasa ne nya atie munyai mamu ma ye bumfu because ye ti krom ha na ne ye ka asem wusu ntie anye bia no yes galamsey no omugu so but ye nya aban every day all fight galamsey no atia se challenges wo ho ba ye nya aban galamsey no omugu so fight galamsey but yenya by NPP abaya na ni nkrofo otu Jubilee House for otu nkrofo otu galamsey ye kan afekra the norm the court system ha Erastus na sefo because ni expose mo obie to be NPP for penifo no bia wongure mu a wo send left and right forest reserve ni edidim left and right
Me want for future life. Me want for future life. Asam no kra wo court. Ono akɔfa ne oil aba, ne oil. Oil anwa wode ba be businessman o, onye politician. Ne business a wakɔfa na NPP mpanyifo bi no matam be ho ahwan omumfa sika ma say obekɔ port no na kwabrane agyewaade o gyewaade a wuntimi nka obeka ye so Jubilee House ni abon krofo bi din and this asem no ewo court. This is how you guys were ruling us. Enra echi baby enam de asem bi to ho say Bank of Ghana madaroma businessmen ye kwa kope dollars ni bi ato ne de aye transactions a bank no ebi so omu ni bi ebi kura se omu ntimi nye maye ye ho kire yen and business for dodo na so omu ho kire omu because obetimi akase Bank of Ghana say ebia ne de ne 10 cedis or something but obekono na banks no unya bi banks ni say dollar ni bi ni ho enti se okwa abochi enti Bank of Ghana momo cost na ana momo figure na mo de ba no enye sa na abochi ni to enti Bank of Ghana beka bia 10 cedis something no okwa abonti a black marketer e be 11 ne 12 ne 13 me kan wansem ama even NDC for no kra no o me se me boa e bi didi matem ba me de didi atem de normal me kan ye no na nse nam de to wona me sre Bank of Ghana for se mo nhwe na mo nyama ye enam de to hoi Bank of Ghana nam de to ho 11 hours ago be 2-3 days ni me wo ho enra and a Bank of Ghana governor tio Bank of Ghana governor Emma Obi wa assign obi say what is a one na Jantuah bi ka bibi efa saa dollar ho nsema businessmen ne kwa omunya no enti frɛ no me wo hwa na oba bi every Bank of Ghana enna Sunday o enso mu ye adwuma under Mahama Sunday Bank of Ghana frɛ me o ma oba bi frɛ ma me bi frɛ me ma me ni so buade kama enna frɛ me no say Nana Jantuah ye hu social media nyoma na wo kan efa dollar na problem ne de for bare 1 hour ma me no ode kɔ osifa we bra no ye say abotira wo nyama me o say me documents no obeye hu adwuma asolve no problem no including other business obeye omu de no hu adwuma because Bank of Ghana this week I will try to talk to her say the be as challenges so benya now need the name mefe for the first time yetimi ka bibi kire Mahama any Bank of Ghana governor ni buamfu wan kase ye be attacking Nana Jantuah wan for soldiers am be attacking me nemum Bank of Ghana governor epe will be say onhwe say ebia problem no so ameka ye no they are solving it for me me wie na me de koto Facebook say me da governor of Bank of Ghana say ma asem no kan no obeye ye ena me da President John Dramani Mahama say me da na say when ya governor o ka asem a otie afi NPP fo ni buafu adanya Nana Jantuah owo map ntia owo anu ni ntia enkofo tie ntia owo voice ni nti entina omu ababa be hwew na yeya ya kane yeya ya kai yenso ye be den say ye wo problem a why na ye be kon ho but na me kasa na governor ekura mi nim no governor me ne ntina ase da me nim ne number onim me number me ne obi ani nkomo but omutimi monitor social media handle etimi solve me problem ama me o say because me nim nintia me so me nim obia the how ne say me come for John Mahama any governor of Bank of Ghana the how ne say me come for John Mahama say where you leader be to say papa wo kan asema otimi solve samre na me kikemo ka che say business sofa no na wo MPP ni na wani abre no na uti baby NDC for no credit matem say me pese me sabotage na John Mahama no sabre no na wo mia wano ni edidi matem because they make an nye no kre nyamia ya adom na Bank of Ghana ne President John Mahama ne governor etimi abeboa me a na me kanfo na adanase a usi buei onti ase
na samre na ne edi matam no adenti no ama meka wo de adenti no amfa wo social media ne wo so ankoka mimi na mo problem sɛ me meka ye no me ne edi matam wa me support me nyame ya adom na ye solve problem na mam na me do ma se a wo se ma me do ma se saa hantan no ebi na course no because MPP kran ko bi ba sa be do atam akeka nsɛm kura ye mfiu but under John Mahama unya mpanyifo a omu fiu ekyina me say MPP for the way John Mahama see ye no NDC ye more attractive to the youth muntie ha me kan we akyerɛw say NDC ho akono e wo mabunu nim me kyena mabunu ade enti emfa ye se ne kasa at least every week I interact to close over 3,000 students every week enti minim de America. And I'm telling you, say, NDC who ya kono chai MPP for munim the entia because in NDC no a mebunu timinya akwenya ekasa in MPP sa akwenya no ebi ni ho me yam postmortem of your conference. So I am just asking you guys. Mo pese mo party ni ya kono bibia mama mpanyifo ne na age atum na mu wie na mu complaini na se NDC ho ya akono regional minister ya wa hai Franka Mwakohene de bia on social media all ye accountable to the people our TikTok so all chere de ekoso na we MPP ni a wo say na de bia o TikTok so na so kwotena TikTok ni so bia so o TikTok so akwotena TikTok ni so bia so at Facebook so akwotena Facebook ni so e anabu Simon say mensa ni Facebook account no de ade to okra 2 likes 2 nipa 2 pen na like now our Ashanti Regional Coordinating Council ko check page no under MPP our regional minister information be na no de to we complain about it nobody cared ni enya regional minister de akoso bia o maye ye aware utifie na de bi o TikTok so kotra TikTok so no bi kotra so bi Riot fan. kotra so bi TikTok no kotra so bi Facebook ne say de na obi atimi a wonso kotena so bi mo mpese mo besua de hu say first no na maburu no mo se so mo ntie radio bi mu maburu no TV no mo ni time o enti sa antro na first no obetimi atena no akwakoka etwam. Now everything's about social media no na dodo na wo omo Snapchat, omo TikTok, omo Instagram, omo Facebook, omo LinkedIn. Eho and this for ne ho a omo koho otifie 1940 born before computer. Onti governance ase. Yeka governance wonti ase so de bia no o check say Donald Trump de bia wo Facebook, one hour bia wo tweet. Anka aha obeka say ade no kasa sa monte governance as say government is a continuum, government is being accountable to the people. It is amakwakoye bibia, let it be transparent. MPP munya ready some over power. Dia mo ye ne 2028 ma men kan ne enchel say 2028 MPP be say lusu. Nhyira fan. Mamin can show. Well, I don't want to disappoint. Me say 2028. Mo de mo mark e na yada be 21st of July. MPP mo say lose 2028. De mo be ya ne say city kakra na mo be je. Na mo dia ba be ka mo de ho. But there's no way market. There's no way MPP for mo be ba 20 nti de mo yan mo ho asere. Mo be ba te say 2032. Market. Ade Nana Akufo-Addo de no pese e refisi Kwabere force e kwan say mo dem ntoma me no problem me force obi ankoto na odidi obi atem mo antimi ampa achew afi na mo pese mo ye de me say se na no umia wano a mia wano me NDC me metimi akeka bia kire mo enya meka se enye se ye nso a meka se ye because me wo hu to me na where Nhyira 104.5 and morning. Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5 and morning. Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5 and morning. Nhyira 104.5. Dem work in